Pa nepoznanica nema sigurno ni kod nas ni kod njih, ali opet očekuje nas teško gostovanje gdje ćemo morati da damo 100% od sebe da bi uzeli 3 boda. I oni imaju svoj kvalitet, ali opet mislim da ako mi budemo dali, kao što kažem, 100%, mislim da neće biti problema. Pa mnogo je bolje nego u prvi dio sezone, ali opet mislim da nam treba još malo da to bude kako treba. Pa da, igrali smo protiv Jezera na pripremama, bila je to dobra utakmica za nas. Naravno, to su pripremne utakmice, ipak drugačije i prvenstvena je, nijedna utakmica nije ista, ne može biti ista, mada mi se u Crnoj Gori svi poznajemo, svaka ekipa zna svaku ekipu dosta dobro, tako da tu nema nekih velikih nepoznanica. Ono što je dobro, mi smo odigrali odlične 2 utakmice protiv Budućnosti Iskre. Naravno, bilo je grešaka, što je sastavni dio svake utakmice. Kažem, mogu da budem i možemo budemo zadovoljni igrom, zalaganjem, svim tim elementima. Eto, ipak bih rekao da bi trebalo i da se pobjeđuje uz tu neku igru, tako da ja se nadam da će već od ove sljedeće utakmice krenuti i pobjeda, da bi zaokružili i tu dobru igru, zalaganje, sve što ide uz to sa 3 boda, onda bi bilo fantastično, bili bi na pravom putu na kom smo i sad, ali kažem opet, znate kako je kad vas gurne jedna pobjeda, može samo da vam bude lakše, a ne sumnjam u ove momke koji imaju veliki kvalitet i ne sumnjam da će to uraditi i da ćemo se vratiti sa sva 3 boda. Tu ima dovoljan broj igrača koji u svakom momentu mogu da odgovore svim zahtjevima, kogod da igra, da se ne osjeti velika razlika ako igra jedan, ako ne igra drugi i tako dalje. Tako da mislim da kad god se dešavaju tako neke stvari koje su sastavni dio fudbala, ono što je sigurno da se neće osjetiti i ako neko ne bude u tom momentu u protokolu za utakmicu.